Ako dođete u Švicarsku i nađete se u lijepom gradu Baselu, neizostavno ćete se kao i u drugim gradovima sresti sa Bošnjacima, od kojih neki ovdje decenijama žive i rade, a ostali su došli u poratnom vremenu tragajući za poslom. Okupljeni su u džematu Basel, koji uspješno vodi mladi imam Avdija Efendija Fatić. Broj familija koje su članice džemata u Baselu stalno se povećava, a svima je želja da se kupi veći prostor za džamiju, mekteb i dopunsku školu bosanskog jezika Mak Dizdar. Pametnim radom na prvom mjestu džematskog odbora i mene samog, kao jednog od člana džematskog odbora i kao imama ovog džemata, mi smo, hvala dragom Allahu Đelešanuhu, za ovih 6 godina sa nekih možda 160 članova koji je bilo došli na cifru od 420 članova ovoga džemata. To, hvala Bogu, daje dobru nam poziciju, da možemo ići dalje. Meni daje jedan dodatni elan da se, borim kad vidim da ima rezultata, koji nas vode dalje i da će, nadam se, u budućnosti biti, inšallah, i još bolje. Već 5. godinu u Baselu djeluje i kulturno-umjetničko društvo Bosna. Tu je i nogometni klub Bosna. Djeca se druže i održavaju vezu sa svojom domovinom. Mi smo se potrudili da ovdje osnujemo i kulturno-umjetničko društvo, pa da mogu, recimo, dolaziti na vježbe kulturno-umjetničkog društva, poslije toga oni sami uđu u džamiju, počnu učiti onda i o vjeri i mekteb. I sve je to jedno uvezano u jednom... Allahovim mužetom vezano. Allahovim mužetom vezano, što kažu, i jednom rečenicom, ovaj ovdje prostor je Bosna u malom za nas Bošnjake. Posebno je aktivno udruženje žena džemata Basel, koje vodi gospođa Mirsada Vozer. Došla je prije 4 decenije u Švicarsku, prostorije u njenom domu odišu Bosnom. Jeste za mene mir iz Bosne. Ja sam do duše prije 40 godina napustila moje rodno Sarajevo i 40 godina živim u Švajcarskoj, ali u meni je ostao moj duh sarajevski. Ostao je duh moje Bosne. Iz tog razloga ja imam jedan veliki dio kućanstva namješten bosanskim namještajem, bošnjačkim duhom, okićem. Ja volim naše mindere, ja volim našu siniju, ja volim našu pjesmu. U mojim prsima kucaju 2 srca. Jedno je ono bosansko, onaj rahatluk, onaj merhamet. I to gledamo čuvati koliko je moguće više u ovom svijetu ovdje koji je potpuno drugačiji. Kaže nam da u kulturno-umjetničkom društvu Bosna sa mladim uspješno rade Emir Džafić i Mujaga Đidić, a udruženje žena stalno na sastancima prikuplja novac, ali i za bajramska i druga sjela priprema kolače i sav prihod opet ide za pomoć ugroženim. Ove godine u Doboj. Mirsada Vozer već godinama uspješno predstavlja Bošnjake i muslimane iz drugih država u organima vlasti i međureligijskom vijeću u Baselu. Ja već nekih 7-8 godina sam član i na razini ove države u razgovorima kad se radi o tome da nas 400.000 muslimana koji živimo u ovoj zemlji, ipak je to 5% stanovništva Švicarske, trudim se da naša prava ostvarimo. I ostvariti ih samo možemo ako idemo na razgovore, ako jasno definišemo šta je nama važno, na primjer imati svoje bogomolje, na primjer imati svoja groblja, na primjer pokušati uvesti vjersku nastavu za djecu u školi, kao što to kršćanska djeca imaju. Priznati našu vjeru, iako to država neće, jer kažu to je stvar kantona, to je stvar opština, pa hajde, trudimo se da to bude na tom nivou, tako da radim u tom pogledu sve vrijeme. Osim toga, sjedim ovdje u Baselu na takozvanom okruglom stolu međureligijskom i tu su upravo takve stvari. Rade, na primjer, organizuje se zajednički iftar u toku Ramazana, ali isto tako se organizuju i kršćanski praznici gdje mi sarađujemo. Svaka prva nedelja u mjesecu, prva sedmica u mjesecu novembru je švajcarska sedmica religija i mi svaki put u tome učestvujemo. Mi gledamo da kršćani koji žive u ovoj zemlji, i to i protestanti, i katolici, i sve ostale kršćanske vjere koje su tu, i jevreji, i bahaji, i budisti, i muslimani, i to iz raznih krajeva ovoga svijeta, bilo da su arapski muslimani, naši bosanski, turski, gledamo da nađemo zajednički jezik i da sačuvamo vjerski mir u ovoj zemlji.
BH klub Behar, najstarija institucija koja okuplja naše ljude u Bazelu. Počeli su ratnije 1992. slali humanitarnu pomoć. Sada redovno organiziraju nogometni turnir i humanitarni koncert, a poseban doprinos daju Senad Puškar i Sejfo Bašić. Surađuju sa švicarskim organizacijama, do sada su ukupno pomogli Bosni sa oko 1.000.000 franaka. Klub Behar, on ima negdje oko 60 članova, stalnih članova i baš recimo pravi oni, kad je u pitanju neka zabavna organizacija, tu nismo nikad imali do sada problema sa pogotovo radnim osobljem i tako. I onda imamo svake godine u februaru, to je tradicionalna zabava, se održava pod nazivom Srce Cazina i do sad 7-8 godina zadnji radi to. A zabava je obično subotno večer, a subotu i nedjelju preko dana klub ima turnir i to je na više međunarodnim, jer imamo goste iz Cazina, to su ekipa invalidi koji nam dolaze skoro od početka kluba, kako je počelo to. Imamo sad jednu ekipu iz Ljubljane koja nam često dolazi, ima jedna ekipa iz Njemačke i iz Francuske, tako da, a posebno i Švajcarske, recimo tu svi klubovi se odazovu u tome. Kad je organizirano sjelo uz Kurban Bajram u Bazelu, nastupili su predstavnici svih društava, pa i hor žena koji vodi Mirsada Vozer. Mjesto održavanja već duže vremena je hotel Wildeman, koji nesebično pomaže sve akcije naših ljudi u Bazelu. Davno je Avdo Zečević, njegov direktor, iz Vukovija došao ovdje i stalno i dobro radio. Na ove prostore sam došao 90. godine iz Dubrovnika. Onda sam eto sada 24-5. godina tu. Lijepo je, promeđa je, ima finog naroda i u Francuskoj i u Njemačkoj. Družimo se Dolaze naši ljudi iz Bosne. Ima ih dosta i eto te manifestacije se i prave da se sastanemo, da se vidimo, da se ispriča. Nema veze odakle, ko da li iz Gračanice, iz Travnika, Zenice, Sarajeva, ali eto dobro došlo da se ispričamo, da se čujemo, eto. Sa terase hotela gledamo Bazel, a Avdo Zečević nam govori šta je osnov uspjeha naših ljudi na ovim švicarskim prostorima. Osnova je prvo rad i disciplina. Disciplina mora da bude kakva god je disciplina, ali mora da se poštuje zakonski, a ne na svoj način. Vi imate jedan predivan objekat. Koliko je kapaciteta sa svim salama i terasom? Što se tiče kapaciteta, restoran je 100 mjesta, sala je iza nas gdje smo imali sinoć tu manifestaciju, bajramsku, ona je od 350 do 500 se može napraviti, gdje se sva vrata otvaraju, harmonična vrata. Onda mala sala za 20 ljudi, za malu familiju, da se posjedi, da se ispriča i to ima. Tako da mjesta ima. Imate li poruku, gospodine Zečeviću, recimo našim ljudima koji se odluče da rade u inostranstvu, pa čak i onim koji su dole u Bosni? Pa ništa, poruka je samo čvrsta i lijepa volja za život, za posao, za budućnost, za ćeš sve bolju budućnost, ljepšu penziju, veću penziju, mora se odraditi, raditi i onda da miruje se u mir, baš umiruje se. Družili su se u hotelu Wildenman uz Kurban Bajram Bošnjaci u Bazelu. Uz kolo i lijepe sevdalinke prošli Bosnom kroz gradove. Kao jedna duša uz poruku naša jedina domovina je Bosna. Producent koncerta bio je Mirsad Alić, a ovaj video biljeg Bosne u Bazelu pripremio je vaš reporter Salih Brkić.